He tango whakaahua haere ki ngā wāhi kāore te hunga tāpoi, arā mai ngā whenua o tā wāhi i te haere ake, te kaupapa matua kei te kawe a haeretia, e tētahi tira arā mai ngā whenua o haina, hei mātakitanga mā te tini me te miriona tāngata o aua whenua. Koe rā te kaupapa i mauria ake ki roto o tūhoi ki Waiohau i te rangi nei. He manuhiri tūārangi i haere mai i tawhiti, e whakamātau nei i ngā ātāhuatanga o te awa o te rangi taiki. Mai ngā wai pāpuni o te matahina, puta atu ki roto o te whārua o tūhoi ki Waiohau. The whole purpose of this trip is to promote New Zealand as a tourist destination. And Chinese love going to see the world and yeah, it's going to be a different, unique experience for them. Ki te pōhiri a ngā tihaka patu heuheu, i whakaekea te marae ātea me te kaupapa i karangahia ai. Nō reira, whakaeke mai rā, ki nere te marae ātea. Ki tō mātou tipuna whare kia tāmaki hukura. Ko tā rātou hia kia tūtaki rātou ki te tangata whenua. Tuatoru, kāre anō rātou i ki tēnei mei te hāngi. Ki ngā whenua o haina, ka mātaki hia nei mahi a kuima a koroma e te tini me ngā mano miriona ki runga pauaka whakaata a wakarere rangi hoki. Our program is going to be on air, 35 local TV station, and also is going to be played on the airplane entertainment system. Ka tika hoki i roto i tēnei hikoi roa, mai ngā whenua nunui o haina. Tūturu he tuatahi tēnei, kia tae mai he manuhiri tūārangi, me te kaupapa hoki e kawea haere nei, ki roto o tūhoi. Ka tika rā, mā roto i nei kaupapa tūhonohono, e whakatata mai ai ngā iwi o te ao, pērā ia haina. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.